omwisyo gukatsime Faibi nayoreka ngo kwatwire nakwatagana n'amasho tumusima omugambirizi wa polisi y'ekyanga kya Bushenyi mpango bwa nyuma yo kumukwata bakamuteka mu cyome cya Kizinda hamishange y'inakakwate no kwiba omwana omwirwaro rya Kampala International University. RDC wa Bushenyi Jena Simwe Muhindo yagambira abanyamakuru ngo kwenshongeze zikiro mu office yeye. So omwisyo ya approaching the first time na contacting comrade afande macho na gamba nawe ko ka response ye na mushabu ko muzire timena mamura hachi a supporting umcharo ningo mwana we am supporting 50,000 emtware tano tene che kubasapura konkara tuze mine mamufi na advise hata hon abeni ningumiriza mu bakantwara prison hata kahwira ho kwezi narebe kipapura kiza ngo twakure kurota hata ho bangira nkazana tumusime masho yasiga hano ya transport yenkumi ngo yakutwara we ya baraxi hata ono nabe ni kwatira umuhanda nkiza baraxi kuna ikironda musangaho yangira ati wenda cyo yakora yiwo gume hano nakutaho umusango gwawe. Faibe nayongera agira ngo akamaro bwire bwinjya rukuturo mukaya masho tumusime rero kuyamazire kutwarenda nuko kumuhereza sente ngo ataho wabo muri Katande rukushangwa katerera ruberiza hiyazarira umwana w'umwojogo nabwanyuma kwayizire nakurishe niko kumumubinjisa ngo arondishebo yamjatiho kwate sente osere zo mukazi agenda ze kureberera umwana we bwamuzire wabo watineho ramuteke aho mu office akikiriza yasangu yaza kuchikora twarujira mu office aho yakwata umuhanda gweye yewe nago mu compound ya polisi namwe nukarara hebiro bikanka bishatu ndukurara seminda aho nakana kato namanyishiragiro namanyamateka tayine cyata kuva then nawe yagayidinga yazira ati twine kukondera ikiragiro ngekiragiro immediately I wrote to police na gambara polisi tunateka kureba ngo mwana ogwe yaba listening to ba registering complaint official omwana ogwe washobangirirwe nawe hati yasiye myaka 2. RDC Jena Muhindo nagira ngo enshongeze kuzakira mu office yeye yayetora kugamba kubarishe wo mwana masho tumusime bikirizana ko kwaragume namureberera konka byija byarema. RDC nayongera agira ngo ahabwo kugira ngo umwama ogwe no wekitinisa cyahiguro mu polisi ya Uganda akija yagambaho na AIGP Hassan Kasinje yamugira ngo bamuyigureho rubanja nko kweberagero beru kugera icyakora sero RDC niko kohereze barahakagitwara ha polisi ahibayigwiro rubanja har masho tumusime ahabwo kunagijira umwana we.